ole thlir tu zong zong te invai in chi bai vekule April ni som paruk sang ni som ni ani a voin ni lenga khovel pum huwa pasrileng chanchin ngai nom tak tak kan la khom te kan non tar lang dona Mizoram chunga tangin kan trananga India ram mundang dang kan rut nuwa rampon lam kan rut chun zom dona ni Mizoram State Level Task Force wan voin khan Home Ministry ruwa manna zulzuin in kar khip tho ni na kalpui dan tur Chief Secretary Hawinan Siama an ruwa manna hian ram ri khar chun zom zel le aven lam khau zo ka kalpui vai reng te le bairabi kal tlang kong pui bungra phur lir thei veiwa phal sak chin te ta na hon chun zom zel ba ka nitin mamo ni lo thir cement leiro chan balu le in sak na bungra dang Home Department phal na a lak lu thei dan tur te atela zin veiwa lir thei kal phal ani lo thungani Health Service Police Home Guard Civil Defence Fire and Emergency Service, Disaster Management, Civil Aviation, Prison, Excise and Narcotic, Municipal Service, Forest Field Work, PHE and PNE te chu apa ngayin an kalzel dona Sarkar Office dang Secretariat Directorate District Administration le Field Office dang te hon ani bokang Group A le B Officer te chu dan pa ngayin Office kalvek turin ti an ni a Group C le D staff te ero chu mun thuma thena mun khat zel an in kal chok thin don ani Kawran Office na thok poimo zual Kawran ho tulu berin le kha asiam sak te chuan Office an kal thei dona sa ko rang biak in le zirna in zong zong te chu khar zel ani ri thung don ani heti mek la hian board exam la zo fel lo te chu sarkar ruap man na angin kalpui ani dona in tol le na mun pak picnic spot movie theater community hall restaurant shopping complex mall zong zong te po khar chun zom zel turani a mi thi vuina a po mi som ni aya tampun khom phal ani lo bokani state dangpa ka district le district in kalpo phal lo ni in chia to thila ero chuan thi sen zom pui chung ko nai zual bik te phal sak thei an ni ang Meghalaya covid kai masaber nimin tu ka boral zuita Dr. Zon El Sailo run ta thiang chu voin khan riat samthia Presbyterian thlan mual silonga William ani aruang phum dan tur chungchanga hian harsat na neunewa oma wangin hal tura ruwa manani zet nuwa ro kholna dang om zuya atopa riat samthia Presbyterian thlan muala phum ani tani kumsom ruk pakwa upa Dr. Zon El Sailo hi silonga Bethany Hospital din tu ni in April ni som pathum khan Covid-19 akai ti mu chu ani a April ni som panga khan boral zuin anupui le anfa te paliba ka atu te akal sanani Zoram Medical College Falcona COVID-19 testing laboratory a vuin khan athok healthcare worker te sample som panga te sania avain an negative vekani Mumbai Mizo COVID-19 na wanga damlo mek pasal test result po chuakin an negative a Mumbai Mizoram House at hengdang te sample lak ero arizal la riat lo thungani Khovel la ripuileng mek novel coronavirus chuan kiam lamalapan theilawa Johns Hopkins University USA nan tarlan danin tundin huna afrikai mu chu khovel pumpuya mi makta duai ni singriat sang khat zakua somrup pako omin mi nuai khat sing thum sang riat zali somriat pasari nan thi pui to a mi nuai nga sing ni sang nga zariat somriat pali en koldam ani to thungani USA chu atwarna berram ni in American nuai ruk sing thum zakua nuai ruk sing thum sang kwa zasari som thum pathum zet chuan a hri an kai to a mi sing thum zakua som kwa in thi pui to in adam chuak po singa sang ni zasari som thum pakwa zet an tling to ani darkar som ni paliliam ta chung khan India rama COVID-19 kai mu chua mi zakwa som li pakhat omin mi som thum pasari an thia India rama afrikai mu chua zong zong hi mi sing khat sang ni zasari som nga pakwa tling to in mi zali som nin an thi pui to a en koldam sang khat zanga som panga an om to bok ti Ministry of Health and Family Welfare chuan an tar langani India ram pon ram rang som nga pathuma India mi sang thum zathum som thum paruk zetin COVID-19 an kai to ti finfi ani bok Indian Council of Medical Research tar landanin India rama afrikai zazela pathum point pathum chuan an thi puya zazela som pani bial pani in an dam pui thungani Indian Council of Medical Research tar landanin India rama afrikai zazela
pathum point pathum chuan an thi puya zazela som pahnih point bial pahnih andam chuak thungani voin thleng khan sample nuai ni singkua zali pakhat endik ni to in rin hlel an test zinga mi somni pali zela pakhat chu positive ang nin ala niam ri hlea Japan rama an test na mi som pakhat point pasari zela pakhat positive in Italia mi paruk point pasari zela pakhat an positive USA an endik mi panga point pathum zela mi pakhat chuan coronavirus an kai bokani India rama ahridar chana mo phuru tulian tak Muslim Missionary Movement tablighi janmat ho tu Mohammed Sal khandal vi chu mi engemaw zat tha thu buai siam sakani a bel thei ani don lawani Delhi Police te soidanin an pol hian thlathui Mars ni thumatang khan Marcus area Delhi in khom pui bot sain Mars ni som ni pali a sarkarin in khar khip apuan nu apo an la chun zom zela mi sing ni chuang in chimin he hmuna tanga ho engemaw zat chuan an kholama in khom pui an lo bo sei chun zom bok khalgal vile tablighi yanmat chuan eng thil poima anti lo thu an soihloma in khom pui zo nuwa an nau te ho turin antia ama ero chu Mars ni som ni pahnia curfew puana ni nuwa lockdown chun zom ani awangin an kholama an ho thei talo ni intran an kho ve thungani in khom pui zong zonga in khom pui poi bermei Nizamuddin in khom pui awang hian April ni som panga thleng khan India rama Covid-19 kai mi sing thum mi sang thum zariat som amin hi India rama arikai mu chua atanga te in 32% atlingani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan voin khan Delhi anat na atanga dam fel to tetisen manga damlo en kolna plasma enrichment technique chu an kalpui chin don ti soin sarkar lai pui atangin phalna an muto bokani plasma therapy hi damlo na zual tak tak hi le dam kara leng te a chau man ri tur ni in Covid-19 rikai dam chiang bal to thisen la in nat nei na tlak buak mek damlo en kolna nan mangdo ne ni plasma enrichment technique hi Israel damdo ina Samson Asuta Asdod University Hospital damlo en kolnan man chin ni in athati hriatani a Covid-19 dam chuak an dam chu atanga ni som paliral nuwa an test po a rikai to lo te thisen la in damlo na tak te en kolnan an manga adam to te thisena Covid-19 do tu sipai antibody chuan hen na thlen tu virus chu bein damloin adam pha the anti ani plasma therapy ang chi hi zengkhri sentu le influenza en kolnan man ni to trinin kumsak ni pahnia coronavirus se khatina thlen nat na SARS en kolnan po khan man alo ni to a Mars la khan Food and Drug Administration USA chuan hetianga en kol na hi alo pom to bokani India chuan China in personal protection equipment PPE apek engemaw zat chu ahman tlak lo awangin a thon kir don khovela PPE thon chuak tulian per China hian India chu man ro chi rang ba ka rapid antibody test le RNA extraction kit nuai ruk singa z apea amero chu man tlak lo alo om trewa wangin an thon le don ta ani India hian South Korea atangin Covid-19 testing kits acha mek thung tu nai khan China in rapid test kit le man ro danga thon chu te chuan soi se la lo a Spain Czech Republic le Belarus ten China atanga rapid test kit an lei chuang Covid-19 positive ngei po 30% chau a mu theya wangin an lo thun le to a Turkey le Netherlands point China atanga medical thil an leite an lo thon le to bokani voin khan morigon asama Covid-19 positive pani mu chua bel ni in an pani hian Nizamuddin Markasa in khompui te atangin an kai ve a asama hian positive mu chua som thum pali om to in mi pakhata thito a mi panga en koldam an ni to bokani amol fal te na fingte an hlia khu na Madhya Pradesh khopui pakhat indoor voin khan Covid-19 kai ni a riat paruk le a rikai ni a arin hlel pathum chu an en kol na hmuna tangin an tlan chuaka an zinga pathum chu zon chua ni in damdoi ina da lu an ni Raipur aims damdoi ina Covid-19 na wanga an en kol nu pakhat thlathum le ka upa fapom mek chu in lama om a pasala naw le a pasala nu an positive ve boxi awangin naw te le a u kum neu upa chuan en kol tu an nei lawa nurse pali ten an en kol mek no pang pani te hi an sample test ni in a negative ve ani
Mars ni som ni panga atanga lockdown tran ani nuwa Maharashtra thudik lo le in huat narongkai the darawangin thubuai zani som pariat zialu ani to a mi som ni panga man ni in za somruk chui chu ani to bokani Maharashtra migrant worker pakhat Mumbai atanga ke a nasik pantu sarkarin government release scam nasik asiama ommek chuan Covid-19 avei voin khan mu chu ani Mumbai khopuya mirethei te chen na Daravia Arikai mu chua chuan somriat paruk kai to in mi pakua an thi to ani International Monetary Fund chuan rilenga wangin kumsang ni somnia Asia ramte economica an thanna chu 0% ani don ti soin kumsomruk chunga andin munchiat bertrum ani don ani ama ro chu heti chunghian khomol puidang te a in Asia ramte din mun ala thazok cheuni in an soi India chuan United Arab Emirates coronavirus damdoi ni thaya base hydroxychloroquine thon chuak turin thutlu na asiama heti mek lai hian Shanghai Jiaotong University China chuan hydroxychloroquine hi Covid-19 thlen tunat nakrik tha na man tlak lo ti an sei ve thungani Shanghai Jiaotong University mithiam ta chuan damlo za somnga thlang chuakin damlo somsari panga chu hydroxychloroquine mangin an enkola abak midang somsari panga chu he damdoi tel lo hian an enkol thunga hydroxychloroquine chuan damlo te natna te zia omdeu ma se natna rik din munero atidang lam lem lo ti an soi en chin na tanga alandanin hydroxychloroquine hian damlo taksa ngong thalo anei lawa mun ranga en chin chunzom sel ani ri don ani country om Myanmar a voin khan case thar som pakhat mu belani a avain case somriat panga chin chi ani to a mi pali thi to in midang pani en koldam ani to bokani Myanmar hian February ni som ni khan Thailand atangin test kit adong ve chawa sample an test tamlo hle boka tundin huna tidima positive pathum amin Mandalaya positive pakhat anom bokani positive singa hian Asia khomol puya arok ben thaberangai Iron Cross vocalist Miyogi atel bokani Europe ramta singa in khwa khir kalpui uluk bernaram Italia chuan mani in bula ui wa chua pui phal ani meklain rom khopuya nupakhat kum somruka upa chuan niluma omre du awangin asatel khoilai a in bula awa chua pui ve thunga rom police ten India poisa a cheng sing khat sang sari za som ni pasari hu an choi tirani Italia hian Easter Sunday khan dan bo chi apon chuak mi sing khat sang li zet chu poisa choi tir an lo ni to bokani South Korea in than puya an president nilai Moon Jae-in ate party chuan ne na an changa kumin kumtir lama anram economy atlak ne mawangin Democratic Party hi chak zo lo turangai an ni a amaero chu hrileng do na konga an che that e mawangin mi pui ril ruwa an plana le ta a thantin an zui ta ani friends tu chi henasi siam chuak tu da chuan an thil siam chu hian coronavirus a that thei lo ti kenian thu nei tu te an rila World Health Organization po in zu in he na thlen tu hi athat lowa alcohol tel na manga kutsil ero athat thu an ril bokani nimin khan kenya khopui pakhat Nairobi an governor Mikoson ko chuan hrileng awanga an na chan mire theite ta na thlonin friends tu chi hi asem don ti asoya hei wang hian World Health Organization le NSC siam chuak tu ten an ka an ang ta ani South Africa ramin a hual vel chunga om Africa ram pakhat Lesotho a police and Public Safety Minister le lo nolo moramatese chu lockdown laya zu alo le wangin man anidon Lesotho hian Afrikai mu chu ala omlo ma se an ma ni hual vel turam South Africa hian ahri a hlura wangin an rama po hian lockdown an kalpui ve meka dan bo chia te chu tu ma thler lowin an chunga remna an lekko zelani ole khazong khatun trumatana April nisom paruk bi ka Covid-19 thu thar rang kan lak khom te chu ania naktuk zana kanin mule don ania